Zašto izostaju darovi kod mnogih od nas koji se pričešćuju, neki češće, neki ređe? Zato što se nismo predali. Neki od nas ne mogu ni na liturgiju na vrijeme ni da dođu. Neki dođu pred kraj svete liturgije, pa se pričeste. Je to sav život svoj. Taj ne da ni od toga dana, razumijete? On ne može ni sat vremena da da. Razumijete? Imamo mi te razloge, nek se djeca naspavaju, neka roditelji doručkuju, razumijete? Nek se odslušaju vijesti, polako, ne treba žuriti, zima je, kiša je, sunce je, snijeg je, da. Samo život svoj da ne damo. A hoćemo da ga primimo. Hoćemo mi da primimo, a nećemo da damo. A u tom davanju, braći i sestre, očekuje se to da znate, nemojte niko tu da vas vara. Gospod očekuje cijeloga čovjeka. I to ne samo sebe. Nije to dovoljno, jer ne živiš samo ti. Ako si roditelj, ti imaš i djecu i njih da mi daš. Imaš i ženu i nju da mi daš. Imaš roditelje i njih da mi predaš. Imaš prijatelje, kumove, je tako, žive, upokojene i njih da mi predaš. Imaš i neprijatelje i njih da mi predaš. Dakle, sav život svoj. Jer nije moj život 70, 80 kilograma, 90 ili 120 i nešto malo koeficijente inteligencije i nešto što imam u džepovima i u nekim štekovima i to je život moj. Život moj su svi oni moji, znate, sve one finese i nijanse života. Sve to hoću da mi predaš, meni. Ili ti ne vjeruješ u mene? Vjeruješ li ti u mene, pita Gospod? Vjeruješ ili ne vjeruješ? Jer vidite, da biste sav život svoj predali nekome, vi mora da imate u njega veće povjerenje nego u sebe. Je tako? Da biste nekome predali svoju djecu, recimo, vi u njega mora da imate veće povjerenje nego u sebe. Da biste nekome predali sav život svoj, vi u njega treba da vjerujete apsolutno, bez sumnje. Vjerujemo li mi tako u Gospoda, braći i sestre?